уңышында композитор Фуат Әбубәкіровның өлешен артистлар гына түгел, тамашачылар да тоймый калмагандыр. Хәзер шул спектакльдән бер үзек карап үтәбез. Рольләрдә Татарстанның халык артисты Рамил Төхфәтуллин, Татарстанның атказанган артисты Илтизар Мөхәммәдгалиев, композитор Фуат Әбубәкіров. Бар дөньяны уран камап алган, җитми һава сулышымны тымалама, яр суңынан шашып давыллама, яңа елга юлны син каплама, каплама. Буран, 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 һәр тарафны инде күмеп куйган. Сулышыңнан һәммәсе дә туйган. Тукта, буран, тукта, эй буран. Сулышыңнан һәммәсе дә туйган. Тукта, буран, тукта, эй буран. Бар тарафны буран камап алган, күңелемдә калын көртләр сарган. Шул көртләрне туздырмакчы булып, бәргәләнә күңлем буран сыман, сыман. Буран, 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 һәр тарафны инде күмеп куйган. Сулышыңнан һәммәсе дә туңган. Тукта, буран, тукта, эй буран. Сулышыңнан һәммәсе дә туңган. Тукта, буран, тукта, эй буран. Рәшид. Мин фәндәдә. Фәрһән, синең хатының сөяркәсе бармы? Юк. Ничек инде юк? Юк? Зәйнәп килеп керде бит менә. Зәйнәп бит ул. Саҗидәнең юк. Юк, юк. Фәндәс. Хатын кыз инде ул, брат. Бер фужер шампанский içse başların югалды. Аш күзеңне дөнья бу, синең белән миңа бу. Рәхәтләнеп яши белсәң, искитмәле дөнья бу. Бәгелдереп, сагылдырып, сандырып та сынар ул. Ох дигәнче узар ул, кадерле дә шуңар ул. Ох дигәнче узар ул. Дөнья бу, күчә кулдан кулга бу. Синнән миңа калыр өчен яратылган дөнья бу. Бөгелдереп, сыгылдырып, сандырып та сынар ул. Ох дигәнче узар ул, кадерле дә шуңар ул. Ох дигәнче узар ул. Рамил Төхфәтуллин, Илтизар Мөхәммәдгалиев һәм Фуат Әбубәкіров. Сәхнәдә Рескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Әйбәт иде спектакль. Музыкасы да әйбәт иде. Музыкасы да әйбәт иде. Музыка жоғалмай бит ул, бер кайда жоғалмай. Спектакльләр
Жоғалалар, музыка саклана. Калышы кайвакыт. Музыка мı? Sizniki saklanır Allah bilse. Алла берсе, Алла берсе. Булсын шулай. Sizniki saklanır. Bunda mı Razil İsmail çeytti şundan da Fuat Abubakirov'ka gitmiş. Yaş. Bir mertebe Fuat Abubakirov meni şangıga şakıra. Eyde de çıkabız şangıga di. Mene qaban bu kulüp oyna. Eyde birge çıkabız. Nerse indi sen bunda teatrda günü boyu yatasın mı bir irkinlep, rahatlanıp şangıda şuabız. Mentem eyde Fuat abi. Çıktık. Barabız. Bu alga gitti. Min şabam, артından şabam. Toktap kaldım. Ule yazdım Fuat abi. Ule yazdım, kopkına jitip bulmuyor bit Fuat Haminç'ine. Şuna göre ol şundan da yaş. Ol gül jayau jeri. Ol gül şangıda şua. Ol balık kaşığa. Şundan sonra biz uyladık, mına kime böyle gittiler indi sizge Fuat Haminç. Motoru yok. Motoru yok. Şuna göre uyladık, motor böyle giderge bulduk. Kaçan? Mına hazır studiyaga çıksın mı? Fuat Hamid sizge bik zor rahmet eytesim kile. Men aytayım şimdi men meselen öz isimden ayta alam, belki benim rejissör bulup gittiğime de siz gayplidir. Çünkü benim balachağım mena şuшу şıkırda öttü. Bu teatrda tugel, eski binada, lakin men gel Fuat abi yanının orkestr yanında oturdum. Şol şıkırdan spektakllerde qaradım, şol vaqtda qarab oturdum. Nişik orkestrni uyushtirga kerak, nishik umuman muzikani uyushtirga kerak. Shunga ko'ra sizga rahmat aytasim kelar. Shuning ichida balki mening bunda bugun sahnada bosib turmadi. Siz g'ayblidir. Rahmat sizga Fuat Hamid. Ko'pirta. Yo'q, ko'pirtmayman. Endi mana trupa turida aytganda ko'rdingiz, bitinimiz jırlıylar bütün artistlar. Şundan so'ng sizning eng qiymatli sifatingiz mening uchun masalan yoshlar kele teatrga. Fuat abi birinchi bo'lib kelib ayta menga, shunday aybat yoshlarni yig'ansiz ekan, bitinsi jırlıylar dey. O'ynab turunda aytmasa-da, lekin bitinsi jırlıylar dey. Rahmat sizga. Jırlagan artist o'ynay oladi ol. Mana o'ynay olgan artist jırlab qarasin. Şuna göre bütün trup isminden onlar bunda basıp duralar sizge zor hizmetiniz için rahmet eylesim ki şundan soň men suradım kişi aldığından meytem Fuat abi nindi tilekler tileyim eken sizge bir nindi tilekte mena kerek menin bütünisi bar Allah'a şükür alda da mena işlerge yazsın idi birgeleşip hiç şiksiz işler biz Fuat Hamid. Amin, şulay bolsun. Mana 10 yıl uzdu da gitti. Naq 10 yıl bundan ilk men şunda basıp duradayım. Doğanlarım, dostlarım, mine şoluk sastavda deb aytayımı. Bugün siz bunda bir de o'zgarmagansiz deb aytarayım, lekin biraz ona ulg'aygansiz. Shashlaringizga qirov ingan. Lekin mine ko'zlaringiz yap-yosh, yonib tura. Chunki siz G'alli Janabi Akademiya teatrında. Sizning qarshingizda eskitgich motor, eskitgich siz yaratgan artistlar borsida birga, mana sanab chiqirga birsida kelmay qolmagan. Bu bit Tatar xalqining xazinasi, boyligi. Мындай труппа bir qachanda, bir qayada bo'lmas. Chunki bu Tatar Akademiya teatrining buyuk truppasi. Dürüst. Qay bir kishi menga aytdi, "Söyleme, men söylesim kela." Chunki ko'pdan tugilgina Яковлевич для вас. Недавно в мои руки попало последнее письмо Гарсия Маркеса. Вы, может, читали его. Это письмо завещания. Там среди многих великих строк есть такие. Господь, если бы у меня еще оставался кусочек жизни, я бы не провел ни одного дня, не сказав людям, которых я люблю, что я их люблю. Я бы убедил каждого дорогого мне человека в моей любви
и жил бы влюбленный в эту любовь. Мин яратам сезне. Тамашачы, туганнарым, дусларым, хезмәттәшләрем. Дөньялар тыныч булсын. Сезгә сау сәламәт булырга. Дөньялар тыныч булса, без барбыз да исән сау бер 10 елдан тагын күрешергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Хәзер инде традиция безнең бозмыйм, мин ул әсәрне һәрбер юбилейда уйныйм, һәрбер премьерада уйныйм. Салих Сайдашев, марш!